Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tungod niini, misugilon kanila si Jesus og usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa kagatos ka karnero ug nawala ang usa niini, unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang kasiyaman og siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Og inikakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo og iya kining pasanon og dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan og moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam katawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kasing-kasing sa tao maunay simbolo sa pagbati. Nya kining pagbati mauna siya'y mutukmod nato pagbuhat. Dili ang utok. Ang utok mao'y mag-analyze. Nya mubati na gani ang kasing-kasing sumala sa gi-analyze sa utok, mo trabaho dayon ang atong motor system. Kaning atong panagura nang naghunahuna ka nga musimba. Pero wa ka ganahing musimba. Igo ra ka naghunahuna, unsa man day sunod nimong desisyon? Sunod na lang. Wa na. Kay wa man ka ganahi. Wa man mo tukar ang imong gana. Pero gahunahuna kang musimba, nya ganahan kay kang musimba, kay gusto kang mutan-aw sa pare, or magkita mo sa imong uyab didto, or magkita mo sa imong kabit, or sa imong crush, makita nimo, mura kag maulpo to mo, hala, unsa na marong oras, hala, dagandagan din ka, kay di aman, gitukmod man ka sa imong pagbati, base sa imong gihunahuna. Di ka mo karon sa may inyong gihunahuna, ang anong nanimba man mo. Aron makakwarta, aron maayo sa sakit, daghan kay tag mga gihunahuna, aron maing lawas, aron protektahan, posible. Pero ang kasing-kasing di ay kinahanglan gyud butangan og Diyos nun nga gugma. Kay kung mauna gyud na maghari sa tong kasing-kasing ang Diyos nun nga gugma, nindot kaayo ang atong mga buluhaton o mga isulti. Muna ang Ginoo gugma man, ang una gid niyang gibuhat mao ang mga maayong butang. Tanang butang sa kalibutan nga gihimos Ginoo maayo gyud. Gikas kinagamyan ngadtos kinadak-ang butang. Pulos gyud maayo. Niya kung duna na gani dili maayo, iya dayon nang ayuhon. Sa to laki-lakian, ana, dili niya ba tiwason ba? Iya ginang ayuhon, ayom-ayomon. Unya ang pinakamaayo nga gibuhat sa Ginoo, kita gyud nga mga tao. Kita mao iyang masterpiece, kay naong gyud niya og kasamahan. Muna ang iyang gugma, og nahigugma man siya sa tanang kreasyon, labaw kaayo niyang gihigugma ang tao. Gilingi anay mong tupad. Ingna masterpiece kas Ginoo. Ina. Masterpiece kas Ginoo. Nya moingon sa dinay mong tupad, ikaw masterpiece sa demonyo. Una, ang yawa kay siya man mo ikaaway sa Ginoo, ang kasing-kasing sa yawa, ang gibutang niya dili gugma, garbo ba? Muna kanang mga tao karon nga mga paggarbuhon, yawanon ang atong tawag ana. Nya kumusta man mo? Diyos nun o yawanon? Kusga. Kanang dili dayon mo tubag, may pagkayawan o na.
Gaduda pa ba? O nya unsa may kuan? Unsa may mahitabo kung kita mga Diyos nun ta o kasing-kasing, maliwat kita sa kasing-kasing o kinaiya ni Kristo o sa mahal nga Birhen Maria. Unsa man sila, ang pinaka-basic yun nga description ni Kristo nga nindot kay paminahon is maayong magbalantay. Siya ang maayong magbalantay. Nindota na, no? Magbantay ba? Kita din sa atong simbahan na amantay PIMAG. Ang buting atong mga PIMAG, kanang Paris Marshals Assistance Group, maayo ba ka nang magbalantay? Mubantay sila diya, inig parking, niya human mo, bantay po sila inig kagabi. Niya unsa may kinaiya aning maayong magbalantay, di gid siya musugot nga naay usa sa iyang gibantayan nga mawala. Maglisod gid siya nagdawat mo nang moingon siya ang maayong magbalantay naa gani kay usa ka gatos ka karnero nawa ang usa biyaan gid ng 99 unya pangitaon gitong usa nga nawala. Nya ini kakita pa gid niya maglipay magpista na ana gipakita sa example ni Kristo ni antong istorya sa prodigal son nga pagbalik sa iyang anak nakaplaga na niya, nagpista siya, nangimbitar sa mga silingan, nagpista og maayo tungod kay nakaplaga niya ang iyang nawala nga anak or nawala nga karnero. Nanglitan ka mong mga asawa, mawa inyong bana, mangita mo dili. Nya inig uli, magpista mo dili. Labi na yung imong nasakpan, kadito gikan siyang kabit. Ansa man, magpista ka dili. O na, og nahigugma jud ka nya imong kasing-kasing liwat sa Ginoo, inig kaabot sa imong bana. Magluto yung kaglami ang pagkaon. Katong special gid ba na luto ba? Kay nauligod. Na, niya iniglakaw na sad, balik siyang kabit, mag-andam na sad kag manok, kay paborito niyang manok. Isa inig uli, anib, ihawon ko ning manoka, kay kapuyon na ba ito iguli itong akong bana? Ana. Kung sa kay batios bana, no? Nga buangon? Nya mao nay imong buhaton niya kada uli nya mangimbitar pa sa imong mga silingan nga unta di akong bana na uli sa dugay na ring nawa sa usa ka semana ragod mao magin na iyang schedule ana unsa kay bation sa kuan unsa bation ka sa ana ganing imong bana malipay o maguol purting lipaya sige balihon nato ug ang asawa mo ay mga bit nya mo uli ang bana gluto sad di ba siya kamong muluto mag-order gid siya og kuan gikan sa tayo na grab food no gastuan gid ba ay lipay kay siya nga nauli gihatod pas kabit ngadto zaman okay na oy mga bana dili ang inyong kasing-kasing yawanon ang kasing-kasing muna sa atong ikaduhang pagbasa gihisgutan ni San Pablo, actually nag-describe siya siyang kaugalingon. Kaya kanina manggod San Pablo, kaaway ni siya Ginoo, iyang gipanglutos ang nagtuos Ginoo. Unsa iyang analysis sa ikaduhang pagbasa? Sa dihang kita mga kaaway pa sa Ginoo, nagpakamatay siya para nato. Sa dihang kaaway pa ta. Siya, panagsara kay nabuhaton sa usa ka tawo nga magpakamatay para siyang isig ka tawo, tingali mabuhat na niya ngadtos mga buotang tao. Posible nga mabuhat pero panagsara kayo. Ako ni sa inyong tanaw nako buotan ko dili. Kusga. Sige, ako lang ang dawaton na mo na inyong tanaw. Og naay gusto mo patay nako, mo kuan mo depensa mo nako, kamo na lay magpakamatay. Oy, asa ka mo managan. Nay may ngam tiunan ko diri pusil bab. Kisay mo luwas aning paria, ngamoy akong pusilon. Kay guwagan ni mo luwas, dayunon ko ning pusil, naiusan ninyong mutindog nga ako lang sir. Mana? Oy, mga naong ninyo. Kay tinuod pa na, namalit na mugslat. Lisod magani mo nga ihatag ninyo inyong mga kwarta din ipalit og slat, tag 1,000 naman taniya tong slat. Pero ubay-ubay betag halin gahapon. Nahalinan ta og 343 slots gahapon. Di tagan. Kana. Pero kaninang hatag ni sila kay nahigugma man ni nako nya mura man sad kog buotan. Salamat kayo. Pero napay nahibilin 44,756 pa ka slots. Na kay daghan aning magpakamatay.
pasabot bisag sakit-sakit nang ihatag mo palit lang gyapon. Posible kung liwat ang kasing-kasing nila ni Hesus. Pero si Hesus matud pang San Pablo sa dihang mga kaaway pataniya nagpakamatay aron maluwas ta. Insya kun maunay paghigugmas Ginoo nato samtang kaaway pata labaw na karon nga iya natang mga higala, mga magtutuo nata di kita pasagda ni Kristo. Muna ang kani mga magtutuo nga tinud-anay ug nasayod aning dako kay gugma ni Kristo, relax kay tas tanan. Relax kayo. Muna diri sa atong ebanghelyo giklaro gina ni Kristo unsay iyang batasan. Mo tong nahimo sa example nga kung mawad-an og usa ka karnero ang maay magbalantay, iya ginang kuhaon nya mangimbitar gina siya iyang mga silingan. Nya wa ra diri sa kalibutan, iya dayon gitabok ngadto sa langit, niingon dayon siya sa samang pagkaagi. Sa tiyang ingon, mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam nga mga tao nga mga tarong nga wa na magkinahanglang maghinulsol. Ang dakok di ang kalipay sa langit mga igsoon kana gyung naay usa ka makasasala nga maghinulsol. Naago to'y gisulti ka ni Kristo, nalimot lang kung asa tong dapita sa Ebanghelyo kay no, buguon lagi taan ingon siya, kung ang usa ka tao makapabalik og usa ka tao ngadto sa Dios, mapasaylo ang tanan niya mga sala. Ikaron makasasala nya makapabalik kag usa ka tawo nga mobalik sa Ginoo, automatic imong tanang sala limpyo. Mo na ang atong sugo ingos Kristo, panglakaw kamos tibuok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Kitang tanan gihigugmas Ginoo, basta maghinulso lang ka, malipay ang Ginoo. Namang giuban nato moingon dayon, uwaw kayo iadtog simbahan mo nang wa na lang ko mosimba kay uwaw kayo. Malipay lagi ng Ginoo, mas malipay ko siya. Karon daghan-daghan man ta dinhi. Nya pulos man ta mga buutan. Ay lingi ay mo to pa din nabuutan ka. E pangutan abay nabuutan ka o buangon. Nya may sa buutan-buutan sa koy. Dili kay malipay ang Ginoo ani. Kay mga buutan man ta. Pero dai mo so dinhi nga manuyupay gyud kaayo, nya maghilak dias luyo. Maghilak ba tungod kay giimbitar ni Bradani nga gipaso diri. Kanang sala ni Bradani ug danay sala ang iyang asawa kay bawo man ginaon sa saysahan niya, papas na tanan ay pwede na siya mamatay nya lipay kay Ginoo basta naay musuod diri nga ingon ana kana bang manuyupay nya nakaamgo lang imong giimbitar, lipay kay Ginoo ana, mas malipay pa siya inigsod anang tawhana kaysa igsod ni sana itong kinabuotanan diri kana brother ni kana tong singer buutan na siya. Ang Ginoo dira kay namupansin siya na so nasang buutan ana. Pumusod gani ang kanang perting buangona basta lagi pakpak ng Ginoo ug mga anghel dito sa langit. Niya ang katong nag-imbitar niya papason ang tanang sala. Mao na atong motivation. Balik ko sa example, imong bana nangabit. Himo ato siyang puhunan aron ang imong sala mapapas. Sige gito siyang higugma kay ang makapa-attract sa tao gyud gugma man. Kinsa tong mahigugma niya, muduol man gina, mupilit man ginang tao sa nahigugma niya. Tistingi, bisag pare, sige higugma. Pilit oy. Pero sige kontra. Amay mo din ng pare. Wakay ayo. Bisag kinsa diya, sige higugma o, di ba mupilit na nimo, kamo maginikanan. Sige higugma yung anak, di ba magsige nagparaig. Sige hiog yaw-yaw. Idlas kay nastanan. Tinawa dili. Nasugod karon igulis inyo higugma agyon niya nanagani kay anak o nanakay banang buangon ing na rin puhunan para mawa akong sala. Sigihan ko ginihigugma hangtod ko mamatay. Mo na si Kristo nagpakamatay gyud para Thanks for nato. watching. Mao ginay utlanan Please sa don't gugma forget to ang subscribe for our pagpakamatay next video para sa imong uploads. Bye-bye. gihigugma. See you soon. Manindog na ta mga mahigugmaon.